Mga oras yumanan gagayam, welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod man kanikab sat LV san na pudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio dita Riyadh, Saudi Arabia at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata dita Northern Cotabato, Joji Cruz dita Singapore at taga Pangasinan. Kasimanti ko na ni Kabsat LV. Dear Manang Bianang, nasapa ka na ulila isa pimanawa kiti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti jak ammo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Iko, tanusan talata at yaguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Urasyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Ay, nasaya at laktamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Ay, saan pa'y? Pag panunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dahi jay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan apay kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Ay, pagturugam nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka nung amin kadwa na ijay ta nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mga babaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, kwa, nana. Di mo ibaga nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. Nudaddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay! Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay matkiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar.
Kat, kumusta mo ti Decho? Mayat lata, friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka mo nga ro dun Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga, Rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa ta kasaritak ni boss, wen. No kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga impagarup nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yan nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Ngamahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasaad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain ka dagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dyan nga tatao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dyan nga tatao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Wan, narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsun na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Ay awan ng ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak dayaton ti agsubli ijay. Tawam mo lasang putak ijay. Taam mo ta broken family kami. Si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot. Hanakon nga agsubli iti dayjay nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawan ta.
Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat nagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki ti biagtan niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idirabi Ada ka di pa'y bagasyo. Dapay mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asungbatan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaengen nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awen mangkita kayo laengen iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awen no saan ipadas yumet ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo iti napaglakwan ta pren. Uy! Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta mattiagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Panawan na kami ito yan. Ay, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Unay matan? Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod nana. Agsingsingput ka na ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami. Kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Uwan nana. Di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda nana. Kinapudno na. Nasakit tinakam jay gayim ko kanyak. Apay ka no? Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate naramid nan.
Agbalin ka kit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Oo, sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay nahan to nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Wen ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintotombuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konto ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyum ana imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadon. Kat kunak man umay dagi kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman triplayan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka wana. Apay ka po eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wana na ta nagshot kami kani Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga rod. Single ni Teddy. No agbong at napasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man kani Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy. Ate bagak kanyam. Anya dayta. Ibaga mo, tada pa'y papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak kada ta idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawon iti kasta. Hanak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arami. Tagpada ta na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atomboy, saan ka di? Ay, kwa. Hanak ka di nga tumboy.
Kun-kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ay ayatan, LV? Apayad na ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, mga numariing ti anak mo. Abay, anyat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nak pa yan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kaasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, LV? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumutlaeng ti nakakaasi iti udi na. No dim nga kumakanya yu idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, Manong. Sa anak na gumatang. Umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka day, di makisiningad kan ka adeng. Akat. Uwan mabalin ta, Manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag-urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kay nan kaon. Ngam, han nga gaputa kay nan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumporme matante itad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, akdonan na kaon? Uwan ata.
nakapas nga yakon. Uy, agyaman ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Aklunak ngay didamo talagang awan na pulos panagayat ko ken ni Selmo. Napilitan nakla nakikalay sa kenkwana takayat ko lang nga adamang tulong kada kami nga agiina. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, iniinot matla na sursurok ngay nayat ti asawak, ta nakasingsing put unay kada kami nga agiina. Ba nagapagyamyamanak, ta nakatumpong akiti lalaki anang itakdar kanya. Kaya tita upatan dagiti anak ko ta damat duwang anak mi ken ni Selmo. Alakastan, tugayam mo, LV. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti may sa kapadasan, ti may sa kabsat, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Salamat manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.